Kei te tautoko te whakakotahitanga o ngā iwi o te ao i te uepu kāhui Ngahuru. Kei raro tēnei uepu i te mana o te runanga o Wakatū, ko tā rātou he kōkiri i te tono wai 50 maono ki te kāwanatanga. Heoi ko te hiahia o te kāwanatanga, kia taka atu tērā tono ki raro i te mana o ngā tono whānui a ngā iwi o te tauihu. Ko ngā tāngata e whai pānga ana ki te kāhui Ngahuru, ko ngā uri o ngā kaipupuri whenua Māori e ruarau neke atu o roto i ngā wāhi pērā ia whakatū, motu weka, me te whanga o te taitapu. We've got issues around the Public Works Act. We've got issues around the Crown still possessing land that belongs to our extended families, the descendants of, and we want those matters resolved. The Crown do not wish to speak to us. Kei te pai, that's their policy. But we're not some, as the tribunal would say, some residual disaffected group. We're whānaus of substance. They're the owners of a fantastic organisation and they want to have their take addressed. E rua te kautau tēnei tono motuhake, ara a wai 50 maono e kōkiri hia ana e te runanga o Wakatū, i nai nei kei raro ia i te uepu kāhui Ngahuru.